Znači evo, širi popis reprezentacije za kupanje u Jelsi je sljedeći: Jukić, Luketin, Stojkić i Bilić, to su vratari. Marinović, Suton, Novak, Jelovčić, Laura, Mijatović, Martinac, Čavar, Bogdanović, Bajrušović, Banić, Palavra, Babić, Protega, Matošević, Đulat, Grcić, Martan, Dumančić, Dakić, Peršić i Despotović. Od toga 18 će biti. Sutra u toku dana htjeli smo dati prostora i za ovo kolo, ali je nezgodna bila, smo tek danas dobili potvrdu. Evo, još jedan put se zahvaljujem svim ljudima iz Jelse koji su nam omogućili, malo je pomogao tu i naravno i naš matični savez, ali evo, prvenstveno zahvaljujući ljudima s Jelse se održa, tek smo danas dobili konačnu potvrdu da će to ipak ići. A koji je raspored? Imamo od utorka do utorka, praktički 7 dana, radit ćemo 2 sata ujutro, 2 sata popodne, dužni smo domaćinu jednu utakmicu u subotu koju će oni iskoristiti da napune dvoran da promoviraju, a mi ćemo raditi na finalnom igranju, kao što sam malo prije rekao. Ne bi sad da to ispada neko lutanje traženja, ali mi svi koji smo futsal znamo šta imamo i koga imamo. Mi pokušavamo nadograditi još 2-3 igrača na ovaj naš kako se kaže, na ovaj naš kostur koji je standardan. Znamo otprilike koji bi to mogli biti igrači, tražimo brze, agresivne, na neki način bezobrazne igrače, jer i sad sam vidio Rumunjsku, jednostavno tu se moramo potući prsa u prsa, pa što bude naravno uz ono sve ostalo što ide uz to. A u Poreču smo čuli inače od nekih ljudi da su vam zamjerili možda da ipak premali broj treninga. Možda. Da li možete reći recimo koliko planirate treninga i da li planirate neke prijateljske utakmice? Ne znam ko je to rekao, jer mi treniramo 2 sata ujutro, 2 popodne i ne znam di ima prostora za više napraviti trening. Znači treninzi su ujutro 9 do 11 i navečer 6 do 8. Praktički 4 sata dnevno radimo, mislim da je to više nego kvalitetno. Tako ćete raditi na Jelsi, da? Što se tiče Poreča, mislim, ja vam to moram objasniti. Svi mi treneri imamo neku svoju psihologiju. Ja nisam zato da ja vidim trenera Španjolske da on radi na dan utakmice pa da i ja radim. Ako ja smatram da meni Marinović spava do podne i da će mi vrhunski odigrati utakmicu, ja ću ih pustiti da spavaju do podne. Jer ako ja Marinovića, to sad stavljam za primjer Marinovića, dignem u 8, ja znam da ga nemam popodne na utakmici. Znači ne pratim trend taj da ja moram trenirati na dan utakmice i nije mi to neka logika da ja moram. Ako igrači nisu spremni do toga dana, znači neće biti spremni. I tenzije su drugačije. Vi kad dođete već u dvoranu ujutro, kad počnete raditi, nemate onaj naboj kad vi dođete u 6. To je moje mišljenje, znači ne mora biti da sam ja u pravu. Znači ja inače preferiram da ne radim na dan utakmice. To su u Poreču su bile utakmice koje su bile dosta bitne, a vidjeli ste, dakle se isplatili smo na neku polusvježinu, dobili Argentinu 3-0, s tim da sam ja tu svjestan da imam 7-8 igrača koji mi to moraju iznijeti. Da ja imam širinu 16-20, bez problema bi mi radili i kad su utakmice prekrezane. Gospod Staković, hvala.